Cheesy man! Cheesy man! Masa lemah, lambat. Tại vậy là phút bạc để gặp phải thì sao phạt cắt rồi thế này, để trong đó đi xuống. Chúng ta phút bạc để usut di lokal lain. Sao phạt? Itu kalau sini phải trong lòng ini. Tidak uyuk. Tidak uyuk. Tidak Jepang. Tidak dong. Tidak Jepang. Tidak Jepang. Tidak Jepang. Tidak Jepang. Tidak uyuk. Tidak uyuk. Ini bombe lagi dong di betul permission wajai tak kad ini don hi. Tekam bohong ini doang sedang. Imam wan ini yoi penyubor wakilu kinu ke department. Henry kewidan hi kejing temu kejing angnot ke yang i hawabani ini. To yo pensnyawi ya ke hok ke yang i. Kamu ada yoi. Nadu bami kini ke Sri Simen. Nadu ke public hearing ke wanengkong ke yang ka. Da em kejing cak lek bor. Kejing cak yo right. Henry iwan ini yo keli ya ke yo minister yang ke home. Lani yang ke police department. Hepor baca lebor. Kinong chong chenong yang ke daistong. Hepor baca khanglat yang ke sen bhalang. Hakim mafia. Lani kita ki agent yang ke NPP. Sinu biar kahan. Idalele kam ke JNC wa ke JSU imkuai wa ke East Jahil district. Upelai ka ada kita ki mafia. Lagi ne ada kita ki kang. Kata to kau penmani i wani hadu ini hasor silong open sinyal ya kau hok kayong i. Yui hawa pura ya kani ka EIA report kau pengkera ada kani ka Sri Simen. Cemi beto ya kata ka terms of reference kayong ka lani ka TOR. Bepediang dah ka sarkar Gujarat. Hendai kau penlengo i kam ka senkom lu wa kikot kisla ki wa depediang apa Gujarat ukra kam gi apa ka state Meghalaya kayong i. Nado nengkong dapat senyawi kam ke JNC. Wato kani ke jingwan yang ke Sri Simen man go ke wa illegal lani ke man bean. Nei bha. Deyoy. Ya ke jing ya daya tet kendau kayong ki. Dam ke jing violate ya ke Meghalaya Land Transfer Act. Hendai ke wa pensenyaw CEE yoy wa ka sarkar hado nei sni. Yang suki ga. Oh yoi ya ke police department. Yo yakini kisngi ke wada dep. Daya dayap ki ucap yakini kita yit yong yakilaisan geri. Handai ke jingkeli ke yit lagi. Kajing ita wakini ki kambe an yong kini ke Sri Simen. Dam hoy uam jing snyawi wamyo ulai sedo cakatau bumudi. Nais kami lang bakini ki paralog media ki yong i. Lengba kami dia kasur ke yang upoi ka cedok ceskur yang CMWM buromu yang i deputi CMWM buromu yang i kamtam yang masnya bahalang dhar woman le kamu industries minister yang i berkamjo yang sarkonrat sangma woman kamu tahu minister le yang ka forest cinu yar ki minister yang ka forest wa yada ya ka klo ka ciap ka yang i wat hakani ka EIA yang kani ka Sri Simen le cemi cipon kijing pungkan ya ki an ki kanun yang environment ke yang ita ini por chwa bos dang ya kini kijing ilang ke yang ikuai ukut ya wina kendro rang ba na po ka is dan ke yang i wada lalu ti cekmat wada ya luti ki man be ya kinong chong chunong yang ma reaching son sem chai integrated mining and project yang ka Sri Simen ko percana do wasdang hado kasi public hearing wada lalu ti le hado wa ya sanran lang ya kinong chong yang kadai stong wada penpoi le ya katai ke benta kwa maaf ke sarkar hado chaka human right ya to wa nong jing chakang luti yang kinong chong yang kadai stong bagi nanggalam sen balang ani ki sen balang wa di rupai ba au poi citai hagani ki tiaw da dep kinong chong yang kadai stong dai sanran le waki hau to kikot kisla Cawaro kiwato upay yakani kebenta nado ka SEIAA nado ka SEAC nado ka
MSPCB nado Chief Minister nado Sembut Kongsan Mas Nabalang Dahar nado ke local MLA yang ginong chong ke Daistong ke Kong Santa Mary Cella wadala luti hadu ni isni da kanong rim ko scam ito wakangi ke public hearing ito wadawa ipendame ke public hearing Henry Dawat Sendoni lado ko wasang halor ke nong rim ko scam yang ginong chong ke Daistong halor ko pendok ya ke hok yang ki halor tua M kita iki krem wa penana mapo yang region dari India ke yongi wa TV ke krem lab bit lapra sorry kuah hado ni keski man ko ke krem kuah strong tam hapo South Asia boleh ke sarkar myo kaya kita pendapat saya ke natural ecosystem heritage ke yongi mtip ko itai WM ke leten Gapentor leten ko ongi ke leten valley ko man ke valley ko ar ko biang kispo kendau umi ki ko hapo yang kejala ke yongi tibai ke nongkong to aga sung valley ko ari to yong ke valley hetai ko ongi ke leten valley unto em ke wa leten hetai sarkar unto gani ko wa leten penibo ya kita ginong kle aku priya ke umba bundi unto em ke hali hetai untuk yang lakang makla ke Sri Simen yang pi ya pi lang bagi IAA kuah ongkau hitai barren land wah hawa jing sakit kelang bagi video ada pelai calat patai kubor le ketai ke lom sarman man ko nyapau persen ke klo lepau persen ke pedifil lem ngai lai sendon hitai inspect cuaga arpa tarik pendam sendon kama de toi cawarok kini wato Wabut dambon ginong rim kam ya i kecai berupnar caintia wa karpang bawa em krem hitai to ke krem wa ongi ke krem sutiang which is a natural heritage site akwa bukla white yang kecai beru yang i wa kyang nong ba hagus nem katpra lupawi katpra lupuar haw ya kungi wa kidole hai tereu to em go hajan sisimen udo wado gini gila juluki Tangbon kinong rim dua kinong chong daistong kimto ogi pendame ke public hearing Henry cancel scrap no ya kani ke project behind ko wan rabi tai ko yalam makla ke sisimen ya ke sarkar leng baki EIA report ko yang ka ko bakla it is not a barren land it's a very much fertile land with lot of forest covered within the vicinity of the project so with few words I would like to conclude pendama kuda kinong chong daistong kamada jin nongrim gilado ko wasdang untuk wa percagi ko ampa gi upoi Henry upendo kaya keno hok ki sinung ya ko gi emi magta ke agreement ko biang wa kay Sri Simen kinayala milaka hampen bay jo pat ba wat kay ilaka yung pile ngayo bon man kwa udo jadi cakpo kayong ki kini ki krem kiwapon cho kinongrim ke sarkar dan TV ko paya ke representation lakadwa man juba bit ja ini juba kayo lepi leman kadwa man le hat juba pi mentu hat pendam pi mentu ya ketai ke project mining yang ka limestone yang ka simen wat le pendam ka ke project lakadwa man le kinong chong ke daistong da ka jingai mesin da ka jingai sanran laki umrandin di dalele laman katwa man le ala da pen bor pi yo gi public hearing lai bay public hearing ulai bay le tangwa kinong chong yang ke daistong daung putenyi hado o job da katwa man le do ni kudai chibon bakar pa le ya kinong elam sen balang kamtam ye kiwi le chong daistong hapo yung ilakano please la ganti basalam lela sintin natin da kalamay tin yung ihi tin yung no chong yung ihi da ham shopper le de emi wen shop fule ham shopper dan dai em he di shop fu yung ihi din da nga yung persa dari yang public hearing OWM ha karasyang ubnai di sumbar khatindi dili Iyan tali Dotchong ilaka Dotchong destong Hupo Mi ilaka no ki
Biyintili ba di goroy. Iki ila da emate treatment hachno yung I sloy iti jindu yung I bukro. Ni ba I aminong chutno hachno lesto. To mani guru do ibe. Di ibo mi iti igori word do de katam. Heti toy wasna ka desmen. Tewat do ti idang tin dang lelu ti ba di. Do ate terit arfu arferit yung belayat dia betik dipoi yete public hearing halum saman dia ngada du ba makat arkat liste mirta yung ya abi upanga chaite ilum saman lakhai ilhori sembrit badbet lo yukuba yukoyo ite bo mi dite ni biang te lawan yung idete jingkit yung ito ay makiyan ito ay mesti iki pendam yung po yung dite yung ikitita ipsa ite kon ite nat yung tala to am te ngayon persa ama nong chong nestong po ilakan ngayon persa ibenta yung ne treatment arhoy emo hate po atnong yung wat iwile izing tu ibukru dudu ikoni nat yung hipeting kuji yung at no jing si izing yam jing tang in sini hadu nes ni ar malat aluti wakang lat yate treatment ipo yung tada tu amte ngas no jing du bora kini por wa orang boleh menstep mendewi hipeting kuji yung wi koni nara ila atkar kimo ile dia kimo dene le thodu nara I bedo bisarem tamui de hoi ya bi koni nara yo ngas no arhoi tawa adhanga irta yo boy aryuki ad hipeting kuji yung ati amu ada to aryu hipeting kuji yung jimpu nura dung sena ibenta yung itipetin yung itemret yung ta ada to amte nga persado ibenta yung electrician ipo yung hotno yung tang amte ibenta yung electrician nga tukura nga ikupleya ya JSU bala JMC ko yelam tiyo ni na nong yung ani elka o nong klik yen ni dapta mensen ausnyo si pat hiju porle mensen usnyo bitar bhai ile oi phi amte o yo kamu man gatte kini ki kattu kat ningu don hi taking representative of elka no klik yongi open man gi ya kate ka le but le thok le to Eguam gerai ke yong fight ba musyo thu wi wi ite dau nak iwi ni OIP wang hun mo udo ya ka kendau ke siap lada I do ya kendau ke siap OIP im toy umani kita nong chong nong kle what the fuck me khalia what hani thau yi ni katele lada I do ya ni kendau yong I man lo pai nong we ri le chong ite dau OIP siapa hampin hamdo jingkermen ini jingam lang sarkar wah ini ki mafia wah ini ki inong pentut penwit ya hok ayong OIP yen yele hamskap ite jimpentin yang ki ada jiak kumno ada man kumno le yen yele jupor le OIP kami nong chong you know one support ni Nabi elka awam chapatli chnong hani po elka wa emle ka jinso agreement ejito wagni ka treatment kom wat kirang ba chnong yang nga go chong hatong seng long kle bum tibi tidong ikle tangwa kasan ka agreement kasil itu punyo da kasaki setar yung wang chnong amjole hospitali ite taw ngasyo pramjura ini le don bor yung ani elka yung But em le neprin kat tukat ni teli chnong emi I chnong kile tipi jingi to gini UIP dang hani I ukendiak sni mi itu kubar wakat tukat ni ngut upen snyogi bagi teki nong mikmat nong de elka
Anggi, wat ya gising balang, gising prim mon sio bale, cari rungu pia hatai. Aku beremjur, aku ale, woi, ipun siau cupi, itu kiu kelam ya itu kiu hampun siau, ide jing bunga yang pi, hagi kampuli putih, laga pi impi, hari sentar baca impi, pak usio pi, itu betai cego, laga pai kat kamga, Constitution of Free India. Kap betai go itu artikel 19 fundamental right anggo itu UMI yang kata freedom of speech and expression batle ajo por MI kata freedom to form association or union ni teda OIP achok kelam pi pai di jing start hampun yo di jing pe ikam nam chong yudo M atia pure puthi usio rami wisa wichong lada pi kamni usio pi yiti beji yong pi halor uman pi ki bru ki start ki utip ni teda nam em kwa pun kwa pun ni Pak Ale ni kupor chang sarkar wa hani arfatrik setangkat tusi dan hi lupai katega public hearing oi ipensioi sebha yagi administration kuntup ya you per department to upai hitai sebha wa itu ki mafia to bendo jat higi to kang tv umhoi umi itu ya pai ijing yung snam pra nong kli yongi iba ni jinde yongi apa ya jing snam ya jing sosi ya jing yap nite daw snau ha te lakang ya ani jing pnu yong pi hamle dan por katwa apor dan cha ip mi pungbai no kat te mardor dan to pendo sendan ya kaniga trizimian ana liang nga patun jole ibis kwa pensio pi ini por mana lihat kamu bine isin balang terima sofa lebih isin dengan jole ikubli piwaro ki support ya ilka yang i dengan tu lihat hawa